tu hafta Sunday ni achon ko khosa hun nupi naw ko khat athi sa ke mu ama cho sanikhi kha yong akyo zo lang le video nyau kan la do ho yong channel lang le kan va sa do hin ni chen athui hoi tan na ngai wen sanikhi ama he sanikhi kha yong akyo en phailia vakoma hun ke tang thla an thi ama he kyong Friday Saturday ni yong zo ka mu ye he a thi di lamong se ke hello ama kyong zo thi no ke hello hin Sunday ni hun kai dinga ka chi hun kai ki khen khanai ka fan ka ba na hele mi school tam tam ye ka pa yong som be lang an kul ko go win jong som be lang an kul je pha na he bonga tam ta ve mi school in bore thu kho khat wam de tai ka tin kyong ga le funding ka tia hele results ima ka nei lo ji chon ka kul thei pon chom khat ka nga ni le ama in kulin sa lang in chi to win phai le nga chi to win atin ka chi to wa hele nupi kapan en sen sa lang chi to win nupi khat athi naw gop khat athi ko hi ga ven atin cha chen chi dinga ka ki u lai tan ku en kul to ku in an kulin hung ti no ne tin cha chen ka thlai to pai pen hi le ka thlai to pai pen ka vat na hi le ka her kha khat to kilowin adan he ma he pung thum ma khai donga thi hi la chen kilomen ka vat tu chana hi le azo hoi ka her kha to kilo che hoi ta ka vat na hi le ka bong piu hi phanin kyong cho no mo ka sa thimin hi chen ka sap mo vin hi chen ka bong piu a thi pha na chen tu tan kan thi a hi san hi chu ne ta vin hi hi chan chun video ki chai tan hi chen video hi pha na sa wa le like share subscribe bolin kan ti me